O Lukáš, 15. kapitola. Od slovníka te obinošne avena spašederky o Ježiš, o eleste šunen. O farizeja te o zákonníka dudrine nas a pene nas. Kada manuš prilele binošnen a halenca. Akorlenge penja kada podobenstvo. Te vareka stumendar elas šel bakre, a jeke zlendar naša džahas. Či namukela ole enjavardeš te enja prepušťa, a nađala palo da su našlila medigle znara kela. Sarles Arakel, lelpeskeles provali a radisaľol. Asar aval kere, vyčinele kamaraten tele sušeden a penelenge. Radisaľon manca, bo Araklom bakres somange našlilja. Penavtumenge, hoj barede radišagus elandro nebos uprali jek binošno manuš, sopes visarala kiodel, sar upravola enja vardeštenja čačipnaskre, savenge pez nakampol te visarale binendar. Abo te varesava džuvlja elas dež rupu nelove, a te jek lendar naša džahas. Či nalabarala emomeli a našulavela oker, hoj mištete rodel medik olalove na Arakela. Sarles Arakela vyčinala le kamaratken tele šušetken a penela. Radisaľon manca, bo Araklem olove so našađum. Penavtumenge, hoj aj so radišagos hin maškaro aniela lede v leskre, uprali jek binošno manuš, so pes visar lebinentar kiodol.